Reka basuze muri mwese mudukurikiye kano kanya abakunzi b'u Rwanda Twifuza TV ndetse n'abadukunda muri rusange kandi abatwifuriza ibyiza natwe tubifuriza. Reka mbifurize rero ya mahoro y'Imana, mbifurije weekend nziza uyu munsi, mbabwira nti nimugubwe neza aho muri hose kandi Nyagasani akomeze kubaha umugisha. Mbifurije gutsinda umwanzi wacu ariyo ingoma Karinga. Reka nizera ko muri kutwumva hirya no hino mu Rwanda, nsuhuze abari muri Amerika, Aziya, Oceania ndetse no ku migabane itandukanye, impunzi aho muri rusange, cyane cyane impunzi ziri muri Afrika zibabaye. Ndasuhuza impunzi ziri muri Uganda, cyane muri mu mibereho mu buzima butandukanye, ubuzima bugoye, ndetse ziri muri Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambique no mu Burundi. Mwebwe mwese mbabwani mukomere, tuzatsinda kandi buri muntu wese abigiramo uruhare. Niyo mpamvu basaba kuri muri duke dufite kwitanga kugira ngo ubashe gufasha abandi bari ku bigerero. Ni ngombwa tugomba kubigiramo uruhare kuri buri muntu wese. Nje kubaha amakuru ateye gutya. Ni itangazo ndaheraho, hari itangazo ritunguranye ndetse rikomeye risaba M23 risohowe na Wazalendo hano muri Goma, hano Kibumba, ko ribwira abaturage ibyo bagomba gukora, cyane ko ibi bitunguranye. Ndaza kugaruka ku ntambara bayibaye hano mu mujyi wa Goma hafi y'ikibuga cy'indege. Ibi byagenze gute? Ese ko barafashe kuko nibyo? Ndaza gusoreza kuri Ministry w'ubutabera cyangwa se kuri Ministeri y'ubutabera ya Kongo yashyizeho igihembo gikomeye ku basogosi bari hariya muri Kongo bakuriye aya mahano yose, kugira ngo uwabona uza aho bari wese agihabwe abafate. Ibi rero cyangwa se abarange kandi bakabijeje umutekano uzakora icyo ku mafaranga azahabwa. Munyemerere kano kanya rero duhere kuri aya makuru nkuko maze kubivuga, kandi na makuru atari butinde kuyareba kubikurikirana muhumure n'incamake. Ni ya minota itarenze 10 cyangwa se 8, ntabwo tujye turenzaho kugira ngo babandi tuba tudafite internet ihagije mega nkeya, namwe mubashe gukurikirana amakuru mu gihe gito kandi mugire ibyo mumenya. Gusa hari itangazo nshaka kugarukaho ry'imipaka bivuga ko yafunzwe, ariko ni hagati ya Kongo n'igihugu cy'igituranyi, kubera ko byabaye ni mu bucuruzi gusa, ntago imipaka izindi ngendo zirakorwa. Hafunzwe ubucuruzi bugomba gukorwa hagati ya Kongo na Uganda. Mu bucuruzi niho bafunze, ariko ibindi birakorwa. Ngira ngo ahandi ho ku yindi mipaka y'u Rwanda uyu munsi iracyakora, gusa nabyo hari kuntu ariko nta tangazo rirasohoka. Twakomeje rero ku itangazo ryashyizwe hanze ndetse na Wazalendo ahangaha hitwa muri zone ya Kibumba. Iyi zone ya Kibumba ikaba imaze iminsi 2 intambara idakuraho. Iyi minsi 2 hakaba harwanaga cyangwa se hari kurwana Wazalendo na RDF, aho RDF agiye gutera ibirindiro bya Wazalendo aho bari, cyane ko nabwo Goma bakirimo, ariko bikarangira bibyariye umwaku. Mbibutse ko hari hapfuye abasirikare ba RDF 7, ndetse haza ku ruhande rwa Wazalendo haza gukomereka 3. Ibi kandi bikaba byanatumye hasohoka Wazalendo isohora itangazo riteguza abaturage, kubwira abaturage kwitonda cyangwa se bakava muri iyi zone, kuko hagiye kuba ibikorwa bidasanzwe hano Kibumba, hano muri Goma. Ubwo rero ngira ngo nanjye mbone umwanya kubivuga, mwitonde kari inyuma kari guhinda. Abasogosi bahagurukiwe. Tukiri Goma kandi ahitwa Kibati, imirwano yaraye ivuza ubuhuha. Ahangaha Kibati ntago byari byoroshye, ndetse ntago ari Kibati gusa, kuko ni imirwano yamaze umwanya munini hagati y'iminota 40 n'isaha. Iyi mirwano ikaba yatunguye abasogosi hano mu mujyi wa Goma. Kibati ni hano hafi cyane y'u Rwanda. Iyo mirwano ikaba yabaye itunguranye. Si Kibati gusa, hano muri Goma n'ubundi ahitwa
ka Butembo baraye barwana hafi y'iki kibuga cy'indege, n'ubundi imirwano yarayemo ibarwana muri uyu mujyi wa Goma isasu kurindi. Biragaragara ko abasogosi bibeshye ko bafashe Goma, ariko kandi bikaba bimaze kugaragara ko Goma ahubwo bishyize mu mazi abira, aho babeshyaga abantu ko bafite Goma, ariko bikaba bimaze kugaragara ko Goma atari yaba ahubwo ikigenzurwa na ba nyirayo. Nibyo nababwiye nti burya akagabo gahimba akandi katari kaza, akari inyuma gakomeje guhinda kuko ntago uyu mujyi wa Goma bazawuheza, cyane ko Bukavu mwabonye ibyabaye. Wenda tubona umwanya ndaza kubigarukaho. Bukavu aho RDF batangiye kwisokamo, ibi ariko ni ibintu nabateguje babwira nti mwarihemukiye mugira ngo mugiye gupfukamisha Kongo, ariko Kongo yo ibereka ko ibintu byanyu ibirimo, ariko kandi yari strategy kugira ngo mwikire muri Goma, mwinjire Bukavu, ubundi hanyuma muhambirirwe inyuma. Mwabonye ko ibihano bikomeje gusohoka hirya no hino, nubwo tukibikemanga kuko ntabwo gikenewe ari biriya nibyo, ariko kandi ntabwo byakoroka agatsiko ka Kagame k'i Kigali. Igikenewe dukenewe ko bikorwa nkuko byakozwe kuri Gaddafi, Muammar Gaddafi, byakozwe hariya muri Panama, uko byakozwe ko abanyamerika babikoze turabizi, uko byakozwe kwa Saddam Hussein uko bamukuyeho turabizi. Nibyo dukeneye ko aka gatsiko nako ibyo bihano ari byifatirwa, hakaza ingabo zo kugakuraho, kuko gufata ibihano gusa kadakuweho ntibyakabuza kubaho. Ni ngombwa rero ntibadukinge ngo bafashe ibihano kandi abantu bakidegembya. Turacyasaba ibihano bikomeye kandi bifashwe nyagufatwa ndetse bigashyirwa mu bikorwa, tukona agatsiko kavuyeho kakagenda nk'ifuni iheze. Nibwo abanyarwanda, akarere muri rusange, ibihugu by'abaturanyi bizahumeka. Igihe kakiriho ugafata ibihano n'umuri kazakomeza kice gasahure gashimute ntibizahagarara. Twakomeje, mwabibonye ko hasotse itangazo risaba cyangwa se ryemerera umuntu wese kuranga aho aba bantu bakurikira bari. Ni itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera ya Kongo mu izina rya Costa Mutamba uyoboye ubutabera muri Kongo, cyangwa se Minisitiri w'Ubutabera. Iri tangazo riratanga miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wese wakwerekana aho aba bakurikira bari. Harimo uwa mbere witwa Bertrand Bisimwa, hakaza witwa Colonel Nanga, uriya aba bateroriste, hakaza ndetse n'uwitwa General Sultan Makenga uyoboye izira ntambara za RDF. Iri tangazo riravuga ko umuntu wese uzi aho abantu bari ko yemerewe gutanga amakuru kandi bazamubikira ibanga, ndetse hanyuma akanahabwa miliyoni 5 z'amadolari. Ni amamiliyari menshi y'u Rwanda, ni miliyari zirenga nk'8 z'amanyarwanda. Ubwo rero uza aho bari atanga amakuru, afata ku kayabo k'aba miliyari. Ibi rero biremeza ko abasagosi nyine akabo kari kugera, kuko n'ubacumbikiye azabatanga kugira ngo yirire kuri aya mafaranga. Byarangiye buriya intambara ya RDF igiye kurangira ubwo abasagosi bashyiraho amafaranga, bayashyiriweho da ubabona ari bubatanga, kandi ntibigutangaze batangwe n'uwabatumye, ahubwo uwabatumye agashyiramo icyitso cye kikaba aricyo kibatanga, bakifatira ku kayabo. Niko bigenda kari agatsiko buriya karaje kayarye kabicishe, karabashutse. Niyo mpamvu gukora n'ingoma y'amashitani, ariko bigenda. Ubwo rakayabo kasohotse, uza aho bari ubakeka atanga ayo makuru kandi bari bumwizeza umutekano we. Kongo yashizeho binyuze muri Minisiteri y'Ubutabera, Kongo yashizeho miliyoni 5 mu izina rya Minisitiri w'Ubutabera Costa Mutamba. Ubwo rero uza aho bari, nkuko maze kubavuga, Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Sultan Makenga, ayo mafaranga arayahabwa. Sabo gusa, hari n'abandi bagera muri 4 niba atari 3 bashiriho nabo miliyoni 4 z'amadolari, ariko turazigurwa mu makuru arambuye. Abo 3 mvuze nibo b'ingenzi bakenewe cyane. Ubwo ufite amakuru namubwira iki? Akayabo kamaze gushyirwaho na Repubulika Iharanira
demokarasi ya Kongo. Narababwiye nti buriya igihe cyabo kirarangiye, uwabashutse nyine araje nabatange ayo mafaranga aribwe kandi birangire nyine, cyane ko nabo bazajyana uko byagenda kose iyi ntambara iri kugera ku musozo. Mbashimire naho mukanya mu makuru arambuye.